Umukoro gwatandika no kushaba kandi Reverend Apollo Tugumenwe yarise kigambo ahiya higa bicirizo kwetantara enkayana z'amataka hamwe n'ibyo bugiga. Abinji itumra okwemezwa yanyoreka ejo natahanya omane kwa afimere hanga utilito hajana chithaza hezu keji ngo mutere to bahasa hawituma okuba bugo kusobo kwanga pressure hawituma abantu ngaho uramye ya kwatemba sibyo kuga mugenzuwe hawituma ndi ntsima abakristayo abukwija kushoma binje munonga kandi nane byentunguka tukozere ntunguka umbuliso nemyani binevera. Bishop Sheldon Mwesugwa yashaba bicirizo kugumana bazo marwaro kumanya magaraga bakugemerire aha kuba binje nubaturana indwara bataru kucumanya. Oguyagaruka yashaba bazire nabebembezi b'amakanisa okutamana mu kushabira no kushomesa abana babojo. Nibashaba ico cyongere mamana abashinja nabo kwibuka nabwo mwako kwija twenda twihindure mwaka kwa bashinja abikiriza bari kurenga muri Ghana nibo batebwa hemukono. Umugandi abakazo mu district ya Bushenyi bashabirwa kuma mutindo gw'amaka gabo. Okushaba okwirwe babiri nibajaguze kiro cya Mariamu ahari All Saints Bushenyi mu bureberezo bwa Western Kore kandi kwebemberwa mu bicanga cya Nyamushekera. Umwishwa bwo kubaka tuzarura umuzuni Yesu Kristo abo kwa Yesu Kristo kuratarizire mu nsomu twakubire turiho kandi tutwakubire twino businje. Ekigambo cya Ruhanga cy'uburirwa abakazi kandi abakazi bashabirwa kuhereza abashije ababe kitinisa okurwana so butabanguko bwo maka. In that situation, it is the power of the Most High, it is the power of the Holy Spirit that is going to overshadow you and will take you through. It will take you through that difficult circumstance that you are going through. It will take you through that. Abakazo kurwa mucyanga cya Nyamushekera no kwetorora ubureberezo bwa Western Kore bazindukire Mariamu nkakabonero ka rukundo bwo bashemerirwe. Gashakwa Anita Tukunda hamwe na Sheikh Abdulatif. Yes,